Urugari wa kiuteti kaunti-ini ya Kirinyaga no urathie na mbere na kuongerereka thutha wa Martha Karua uria urahuranira giturwa kia ugavana gukirira mung'ethaniri wake Anne Waiguriu akienda ataririe kuria birioni ithathatu cia NYS ciathire. Karua uria urahuranira ugavana wa Kirinyaga na kiama kia Narc Kenya ni ugite Waiguriu uria onake urarirukia bendera ya kiama kia Jubilee kihitahitano-ini kiu ndagirirwo ni kuheo kanya kangi ga gutungata muingi kuona ni aremetwo ni kuheana wira muiganu kuria kigina kia NYS kiorire. Kitetoa tuturio ratina mbere pese isuko na tutuele sigana tondu kabura mbere cieciretwe ni magana mugwanja mana itewani okoroma no kabura atikubeana wira bunge ugire we eiko bunga ari birioni 1.6 pesa tatuka kuishikia na kiongo gya akiaria hindi ya kwamura Joseph Gitari ta munini wake Martha nioigite ati Waiguriu afatie gukua mutharaba wake ambe atheria ritwa riake na njira ya gucokia kigina kiu kia mbeu njithi. Thirikari ya thubutire wega ni akorire ni kuiye na tondu ni thirikari ina ume kiumbore kiuga ni gwekete atia. Mwena-ini wake Gitari nioigite Waiguriu atige gwethera Martha Karua mahitia akiuga arageria kuhithirira ungumania wa kigina kia mbeu njithi. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Wangui, mwari wa Gathogo.